Kum no perlog baro sa sisien par ngapriang sngo bhai phi syakani ke channel jonga khasi terka. Ta mentas ngi ngi shat no da ungi u potato bites. Ngala audio pan kumne ngala pon ndaula jam sapet mo ndaula jam. Kani kala long ngatharai kala long. Da adem nang ta sa jarno ku sakhem pade kumni sakhem ha do bakandala ni baha kumni sa ai uni cornflour ar shamai te sa ai lang bat uni u oregano mo shi shamai da fimdan utu oregano phila ban ai chili flake u somarit khendian te ai lang bat u dhania shu odrit dhania kani prengal ai kamlu ru khendian la ada mana sa khle bha kini dewan khle bha ha do bakanda la long kumbang ni ya khle ata e kum to te dang khle shwa kum ni da pisngo ka duna ka utu cornflour ne sa asho ngala simuni makhan shi shamai utu amul butter bait kum to shi shamai te kamlu par ba ai mlu am dewan ai khendian namar ka makhan rula dan melu lupa te kade ban long kum ni mo kumbangi kem ata mdi ban kem ata mdi ban pen jubor su long su anta de him tu adem nang ta bade ngin saya divide kum ni kum babatai mo sapai ngin saya sna bol pade berit uni deu jimbam ba isya bam kaim tu janmir e bangi than khandiat mo te ban thiet na ba la ba ngi shed hi hayeng ka bes ru ka bes dang la dep sna bol kini bar khot te ngan sasde kading padeng i de ban ai medium mo na dang sedang ningkong te himde hi ban pen khi de ka shamai de eru kan saper hi shalor te da kala per shalor te ngi la long ban pen khi e te ngi de ban pin he no pade kading da kala per shalor tu kani kala long sai persang mo perlok bani shad hi ngi la ibes bhaam ngan pin imo kumno u pho bha bot ulong jam mo bhai bes bha pait kani Please ibun ba pilai pe ikani ka video. Sngo bha like subscribe but share.